dramskih umjetnosti iz Cetinja, klasa profesora Branislava Mićunovića. Govorit će pesmu Berlin Mehmet Mahmutović, Stevan Vuković. Uzdah nošen mirom u tvojim plućima i tvoj glasni izdah nošen buntom prema ovom svijetu je već odavno u nekom drugom gradu postao sirena. Zvuk i znak da se sve djevojke u jedan mračni put sklone. Treba da prođeš ulicama Berlina, u crnom kaputu, kožnim rukavicama, štiklama veličine 12, sa tamno plavim šeširom, uvijenom plavom kosom i bisernim naušnicama na tim divnim, malenim ušnim školjkama i crvenim ružama punim usnama. Prosti, mislio sam da je Berlin grad za pisce u pokušaju. Vajare, slikare, kompozitore, pjevače, fotografe. Da je taj tvoj Berlin grad za izgubljene umjetnike poput mene. Prosti mi, djevojčice, ali tvoja pojava u tom gradu je Brigitte Bardot, 50-ih u Parizu. Tvoj dah zarobljava sve muškarce koji se nađu u blizini Kreuzberga i te tvoje ulice koja je, kako kažeš, u jesen najljepša. Tvoj dah živi na mojoj koži. I još nikada nije prestao jahati konja mojih neukrotivih fantazija. Tvoj dah u mome grlu gori pod još jednom flašom škotskog viskija. Berlin je zaista divan grad. Ali za umrijeti, uzdišući prošlost koja te proganja kao Lain Kuber lik i sjenke vjetra. Mene u zaleđenim snovima, paralizovanom buđenju i bolničkom vrisku čiji eho budi samo one koji ga razumiju. Tvoj dah, djevojčica, živi na mojoj koži i nije izgubio svoju vrijednost. Iako si već odavno prestala da dišeš.